ranwat ya niara o ranwat uya ran karya isa kwaluan uya kupur tororwat challenge kan katla mo try tayo ang katyan ang lolo ibang ulian tayo di o patuan kita ran one paron net senator net ang kakuya ulian tayo di uya lolo ang rutung ataw yun kal ko pureupen o sakaren ilat kaping linga no wow so ya ki o pilang samarar main ko sama so tungalan ki kaping so ran kap kai conversion o sapel mar ko ali kasambalkan me ini katin liki on kit dan kasi on ye so dat mal ko ye ko kak ay William Kitio Perki kan kaden kalangan o patupal kin Kitio kitin na ki sapal ma tabakan repeat koyak elipat an pokok lagi kesambal bakat paidan kin mie kan kin kalangan ala ini kuproyagen kit panatak na lele pasien tungalan ke anatan wiwi na malamnan ran karya sa kwalu ang sapal maru ya lamalam toror karya sa tayo halangan dengan nawawan ko yang ya nilang katayanir o santor sa pamati Kalangan ng Honorable Senator Gombeller one baron net pwede lolo ang rutung ada sabul matay uyak purwat tayo kakayar katlamon tayo o ipan po na sa Chief Clerk o roll call Senator Sen Abram Senator Chico Abis Jr. Senator Isaac Artui Senator Ricky Carl Amen. Senator Spencer A. Edgar Hi. Senator Wilfred H. Edmund Senator Bill E. Edward Senator Stevie J. Edwin Senator Paterico L. Iron Amen. Senator Aurelio P. Joab Senator Alfred La Torre Patamat main. Senator Daniel Leben Amen. Senator Edgar W. Liganet Senator Candy Teswoli Amen Senator Benjamin H. Ludwig Amen Senator Makari Miguel Senator Sheldon T. Net Yet ngay main. Senator Norbert A. Pahrek Senator Dionisio E. Simon Hey. Senator Nicaro I. Simina Senator Francisco Simram Mang Speaker ay Quorum Mr. Speaker kalangan essential magtay sabul marga koro magpega katla na sabul matay uyak pur mo magprobe ka kulian tayo diyo ya sabul matay sa karatan kapyung Melal sekaran Mexico kapeng lap tangku berana nilap sekaran Kaipuni o wawlap tangku berana Roksoko sekaran wawlap tangku berana Shoko wang ki sabul maatlikan ko nanalang ko nakaliye waw tororong labalap state palian tiyak momotso government national state local Pwuhng ki kabinaan Pohnpei Honorable Joseph Karyawan Kabina Honorable Mofik Pwuhng ki siyong ko pong labalap Honorable Nelson Joseph o yang amoy siyong ko pong kankoret wasaksit itingal wow o Vice Speaker Abram Sir Leader La Torre o Honorable Senator Kankoros lang Samoro Oloisio Seriso so masakan o labalang way kasampalkan uliya benan kalarawat nan Pohnpei Koros yang patreng chay nan chamber nan kalaan masikan kalaan rakat Uktai leo panenan huya kupurwat to iban po na siya sabon matay floor leader o tor parantat o floor leader la tor. Kalangan ko from speaker mo na ibanyang patpato akong kupuray tungal kaping ang kap. Melil pato ang kupurakan koros kaping to hotel po yung kupur mau kupur sabagon ko makaipay. Melil po naman tayo laloyong tayo kakiyo pa ng wasak sa tangot. Speaker kong kupuray tungal kaipon wow melil puli
sabol mami ang tungal me patoyer nilang medel bang pronrail so pay tigom Pohnpei wasak sit ay tungal wa ang kakuang tung kami honorable speaker wong to five speaker wong honorable senator kang koros medel lang samaro ko koros kung isu seriso lang kasambal kanin way koros mayang kat pato wasak sit speaker kam kuburo ay tungal wa medel lang kak patong kung medel wong giray labalabakan koros mapawali executive Malen ko po national government, bililwang local government. Pilmen patuang kami melil wiyaran mau o wangki, rail men Pohnpei koros, makat-kat Pohnpei o bilpat patu maslikin Pohnpei. Speaker mo na ibang patualaw ya kamuguta, iman sakara ko burmawan niya, hangkak sansal magtrail me kwaliman ranwat, dahil hangkak apalin sa material ko bursa na mau, kawit pa na, pwede kinlapila. Honorable Speaker, Honorable Senator ko makatun kubura yung kak patungan yung kamakutan kailang kak katyong umasa ni channelin doon. Iya kubur karya isak tayo antong ran ko isak siluan para yung katrya punuwat o sa pulman kita. Teriaman. Chan siya lang mga kamagita kawitan floor leader, karos mo itong kamagito, masa ni Yay. Oo, masa ni Show, kamagita po ita. Miya masa na Ben Journal. Speaker, kailangan speaker tungalwaw sa palang kakpatpatuto pang parakang korot. Speaker man, sa kara ko burumawan niya, kailang kak ruting timasan pansyonal wato sa pulman kita. Teriaman. Chan siya lang mga kamagita ng trinitiyo sa pulman kita. Karos mo itong kamagito, masa ni Yay. Oo, masa ni So, kamagit po ita, tayo sa pulman kita, sa pulman tayo journal. Kamu, floor leader. Kailangan speaker tungalwaw ang kakpatpatuto pang parakang speaker man sa kara ko burumawan niya, kailang kakrop sa palmatay kalantaro katiyang po na item namba isu wawaluan sa kaptulong kamumatakan. Chan sa lang mga kamagit mamiyaya talang katiyan ng isu wawalu ang son kapitulong resolution o kamumutan ko sa netkan. Tayo katiyan po ng isu wawalu na senator kan koros sa bunmandiran si Umaw ay mampleo po na sa floor leader latora. Kailangan speaker tungalwaw ang tutuwa speaker man sa kara Pramail, kailang kakrop sa palmatay kalantar, katiyang po na interrupt today, yung standing come to report. Teriaman. Teriaman. Chan sa lang mga kamagito po kaya miya utukan kamagitok tayo katiyang pa an order of the day, yung standing come to report, iban patungan po na sa chief clerk. Standing come to report, number celebrity, Lisa Pwuhng, sa Pwuhng, Mapit, Legislature, Bill, number reappeal, may Chekewline, sa Kimau, sa Sabon Mumikam Team Education. Dahil ang kakatiyan ng mga sinabayban po na si Vice Chairman Hirons. Kailangan ko speaker. Kung kubura mo ni pan patro ay chungol sa karan kay buniwawan pati nga kay buniwaw kan mela po ya. Melel protonan mall ay chungol wow mountain komi vice floor honorable senators kan koros staff kan biliki chungol sa karan wawat melel Pohnpei watung sak makating pipiyan. Uya naman namin minsan ng ranwot. Speaker, Weki, wow. Imin patuhon yatak kamakut. Standing kami to report. Silub ko sigisak payo, ilabindal risak wano. And kakapantala po iti chairman sa tiyang paturanwot. Yago kamakut yung ito, pagkakaryan. Katiyang ang kamal. Silip-silip wanaw. Katiyang ang kamal. Tayo sa paler o iban po na si Senator Hirons. Kailangan speaker patuhon kay sa bali tungkol sa karan wow.
Imen patuan wiyata sang nuwa panamamiya motion kamakit kailan katiang nan masin pen standing committee report silub kisigisak payo laban lalagi sa kuno. Karyaman. Chancellor mau kamakit memia paros mautung kamakito masani ai Pwuhng masani so kamakit apa itu terang katian dan masin itu oi ban pones Vice Chairman and Education Senator Hiring. Kalangan speaker kaprayan patuan kaprayan sang nuwa panamamiya nuwa karkarak patuan wiyata kamakit tapi ketua dan kapantela standing committee report silub kisigisak payo laban lalagi sa kuno. Karyaman. Chancellor mau kamakit miaya terang kapantala standing committee report silub kisigisak payo laban lalagi sa kuno supplementary session in modern ranwat. Chancellor kamakit miaya romia karyaman pen kamakito paros mautung kamakito masani ai Pwuhng masani so Chancellor karaban kapandala Kalangan sansal me chairman and committee roti yang ketnan dia kuburwat o bisote wewe peneyo mese sabulman kita chongolen kiri wewe wow ni makareta ni paki molwatan ka ketin kabantela standing committee report kalangan Vice Chairman Hiring wewe penamamiya wow kamakit miaya terang kapandala Chancellor kamakit miya o karape Chancellor standing committee report silub kisigisak payo laban lalagi sa kuno kan kapandala o session modern ranwat. Miya report pan standing committee report. Salamat, Mr. Speaker. Masalara ay pan pones sa floor leader Lator. Kalangan speaker tumalwa ang kakpatpatuwa bang promo bang prongkatuwa speaker man sa karo kuburma niya toilen kakprop supplementary kalantar o melil katiyan po na itim ng basic tayo yung pil kalantar. Karyaman. Chancellor mau kamakit memia sang floor leader pagi amia utupan kamakit ok tay katiyan po ng basic tayo yung pil kalantar o pan pones chief clerk. Legislature Bill number Pahrek sa kuno line sa kuno bill for act amending chapter 9 of Title 42 of Pohnpei Code by adding a new section 9-101.31 pertaining to dredging, landfill, and channel rehabilitation in Pwuhng, Kuchi, and for other purposes. Uniwatawat kayo. Kailan ka katiyan ang masinipay pan pones sa floor leader Lator. Kalangan ng promo speaker tumalwa sa palang kakpatpatuwa bang prongkatuwa speaker man sa karo kuburma niya ng patuwang kamakit kailan kakatiyang umasan kang matang kusunit papur yung sa kuno laban lalagi sa kuno. Karyaman. Paros mautung kamakito masani ai Pwuhng masani so pag kamakit po itak terang katiyan ang masinipe umay kupuruin po na sa ma-introducer kan Senator Simon. Kalangan kami honorable speaker kom kadin kubura poyen kak parang saksakan ng bawat ng isang rawat ayang kak tunay yang ay tumasakaratan kaya po ni wow kak patong sa pulmong ng isang salari damay sa rawat o nagi lang kasumpal ka ng siyagan Pohnpei ang so Legislature sa Pwuhng on the honorable Kadkadaur and Chorus. Minwon ki men Pohnpei kan yang ay payan ni ko puro man sa ranwat ay tumalwawan ito sa matay staff patunan alam ng ranwat. Mr. Speaker, kamutang kusnit ng papapri sa kuno na piniyal sa kuno awiya pagpagyom kapagdong siyang delegation ng ang kaksaysal niya panay na yung kausan yun na pagpagi kamaulaan tao kumail kan na siniyang korkorong climate change
Niorori essential ta affecting climate change. Wasagsit mas niya tayo. Oy wasapot ta dito pila. No panay na yung light. Iya kung tayo matadasa. Ari pagpag memirangot po. Mumulan mas wasagsit uyala landlock. Ari pagpag rakak alit may purangkak uyada tao. Purangkak ka mga yung rain na ito mong COVID-19. Ora mempilpagi takal may pampatuta sa wasama rormiyo harangkak uya kita mohon aray sungon wasan puson ang kaksaysal wasaksit patputo ng kusap sa wiso paliyan sa koros when kaksaysal wasaksit ariya mang speaker committee del da wasagso kagis ay sa malay ay biltang kangong weti ay makak at committee ang Pwuhng talk o kakyang kawit tama ko nung uyawin o ang wasagsit essential may nantawo olot o talarot ariutan may ko tanan uyawin ariayime itmen patuwan kamamuagi mamasanin sa patayin totogi masang rawat o pilmenduga Honorable Senator Florito o Mikel namiya sa pambarata at tukal kapatabat pamasan pon pamatang ko Senator ta men-yield floor ang niya kapatabat. Kailangan speaker. Senator Simon Mauer, yield floor o Senator Mikel, Senator Latoro. Kamu Senator Mikel? Kumagitiw yayor talan komal, tayo komal na binaso, tayo komaler. Kamu Senator Mikel? O iban pleo po na si Senator Miguel. Kalangan na speaker amo na iban sakar akom guburay tungol sakar la po en gakuli sa bulma mo yung tungol ba tay nilang ang ban kubur protonan wasaan ilamalam ibarawan sakaro wow naki sa bulman supay tiko re-ratio lang kusakusakan ay tungalawaw ang alun mar Israel alun Maroko mayang kangan mar so mas onmelel ay tungalawaw ang kakto kampakapay Honorable Senator Scoros mang speaker kumatan pokpok ang kakapaliala tao yung pilkak landfill ang panenay yung paki to kausap yung porque yung wasawat nasan kausap sa wiso o irakin to tangki pagbawat sa tukap man speaker sang tiyan to may yung papakalap sa papa naray loko pagpakilaw ispalla to kapal salita la yailu ka na unol lang na yo Mr. Peratio Road pinprobro kita location ng kutinan 9th 10th o yay kumutan pagpakuot pag taulan pagpag niya katuturan iray naikan bagra kamelele o sabil kamelele may ako na wasawat ang kakamawela tao mapanusang aral tungal wasaw o to ka lang tao yung mamumutuot pil kamanala
Mauwi isang ni opisin wen piti. O landfill won kak kamawi ang ni kausan o wasan totokan wasawut po ininin koit. Niyan so may totokan uyaw met ni spella kabal salita la siyang karabakan ma kumay bangkot. So wasan pa itinstosa ininin koit. Penenayit pil sotolar. O ipil kamele me naray tungal ko na batan. Isme ban sa wasay ray lauteta. Inangin pagpakot ng kolalela tao o auteta wasakan manan to kalang tao yung kusunat pil ko kuyang mawuyay siyang patabat. Abaninin sa wasa sausatakan and win piti. Abaninin sa wasa kausap kanini. Iba dawan kami leleme. Elelan sa uwinan ko na. Kubur mawon legislature mo dan kak. Kubur o kamanalar. Pemerintahan ko sa netwat ni watawat kayo. Kubur lang. Kamtin sa nintuan. Motion memia poyaki. Requirement koros. Ang ni assessment. Tiratekan mana nong ni uyapan landfill o kamakit to way tau mevan uyawi an taur inangin kusunet o uyapan practice memia ang wasakan makin niya. Main speaker ong ni kamakit wasapukat talaga sinang kitig yang kamel pulin Pohnpei main speaker dahil tatawar uyapan tatawagan kawaitan liki rail santiska. Awutan niya sa pulman Pohnpei. Sarwalin sap speaker. Niya bang kamakitawa sa pukat. Abang kamauyala nansato. Kamakaleta samin pulpulkan. O mawang kausan o mamawar. Ano asawat. Sarwalin sap. Gay kami liling Pohnpei sa matakawaw. And kamakito'y tikpuel pemauran ka. Bertatawut bansa wasan mawar. Iba rawan walianti Irail magwiya pakpakwut kapatayang yang ay senator o television ng kutri. Pagkabang ko bro mo yun honorable senators ka kubur kalangan ng kakmiya o kamanala kamuntang ko sa network kubur lang kamtiyan final o uya kawal tsungkan o rob kuweki tatok maung kakmiya. May niyuran yan so may ban secondary itong makamti kakawit. Ang nitatok may ban pitsong na bubukat ng speaker kamtiyan kakawit mamia sunset class yung bang ko yung pun. Kiyang kaut yan naramas ang katok yung wasap kata. Ito kamanaman naruya mamaya. Aran kak awali ari sunset class o kamtinak chok irairan nanso mo konong o kawit itong mumutin legislature with. Awi batuang kami lele landfill o buya banoror koros meban kaiten likin designated area kan nan Pohnpei census plus with and to talk to it was such ay tungal sakaratan kepada batang yang ay kamakabahid senator Simon Met may batuang sekarang kalangan man speaker o honorable senator Kalau itu masih orang mawar dia tu kapatid Pledge my speaker. kami kami speaker Kalangan speaker mulai yang segar itu sekarang ni. Katong wawan ka kuli apa kan napakita naglang saksi di tungal wawan kamu wawan ki pro leader o wawan ki kamba kapayan ako pagmandarkan kuliman wawan ki ralgan napakiyang judge ng sungrangot dan kalaro yo koros na titiyan men kapese kan pasyang uyubur sururut nang speaker mulai yang kasi daw tayo tungal chung o iron material supaya hanggang sangsel na yung material required ni senator itu yang pasyang section ng rangot kalangan pa speaker abram required ang tangkang na senator IQ yang betul may kat patulang mga speaker kalangan o kemudian kusunod material masin pe ay suksut usual
jadi ubuang yung chung nailal ko I sangon to kuat na uya sabu macam buko akwal ben tatangkan natin territorial yut naman kabaca yang kamti ngata napali kan kamel kamti sa penmaral to kan kak nayang to kuat talikan corrosion kak kausap right wall assessment pajuan na yung sangon to kuat subtitle kamanata nanuin matelmin Ria isuwat proachugo wachuchen kel kamaratar designator wasyaw tawu tu pagi IPA sa kaunsalar tuan assessment no sa pugo iman uya ko takpak yung medyo kamtin land ternon purul tatawang kan kak patulong to sa usap sa oras po sa matel puguan kak usap yang tanggung takpak matuwa met magareta iman yata kamagut pelang kak kung Washington kumutan ko sinatut na yung speaker Yaman. Yan sa lang mga magkamagut yung miyaya tayo ng timasan ben kamutan ko sunod KAPWARESOU sa kuno lebenyari sa kuno sila masan ben koros mautung kamagut masan niyay Pwuhng masan iso kamagut paita tayo ng masan ben kamutan ko sunod KAPWARESOU sa kuno lebenyari sa kuno Dahil katlamuan, may motion in tenant katlanan patawad kayo. Kalangan speaker ay tungal wow sa palang kak patpatoro speaker man sa karo ko burmaon miya talang kak ruting dumasan po kat yung nan kama naman kayo. Saan siya naman magkamagot yung miyayo tenant katlanan patawad kayo. Paros mautung kamutan ko sunod KAPWARESOU kuno lebenyari sa kuno Umutwatan kamanatan wat kayu kabrolang kamitian siya puran kakuyak report mon kerja wakem seklan watawat masani yai uang masani so kamagut paitar trail kamanalar kamutan kusunat KAPWARESOU kuno lebnya KAPWARESOU kuno kabrolang kamitin siya niya sa kamutan kusunat pan Bill Calendar Legislature Bill number PAB-KAPWARESOU laying sa Kuno Legislature Draft 1 a different act amending Stellar number 11L-77-25 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 amending Stellar number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 amending 12 PC 2001-03 relating to the Pohnpei roadway fund and for other purposes only kariyaw kem sa klamatawat. Nalangga katiyan masan ba ang magkukurin po ni sa Chairman and Finance, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Muna ibang pada sa mong kamdin muni. Kumkupura may Mr. Speaker in patayang sa masan ng pasam. Sa kalan kapang kayo po nawaw may patuloy nilang. Ito nga wala pa ang kurong may Mr. Speaker, mga kumelal pa Speaker. One ke floor leader, itu ngal water bang kepunan nasional yang muter menetkar, dukan kucar, Senator Miguel, nasa Pwuhng, Senator Edwin, nana Pasokes, Chairman Artuin. Itu ngal wow melel bang kepunan kambakabay Honorable Senator Kadkadaur. Mr. Speaker, wow kara-kara ibadah sama kamatin moni o kamagad malwat lengkap kuya kupurki ang Korea wa kim saklan watawat kamutan ko sunod tapos sili sa gusto laban sa kuno Raman. Salang mga kamagot yung miyaya sa Chairman pagi miya utupan kamaguto koros mautung kamaguto masani yai Pwuhng masani so kamagot paitar miya masani ba Chairman Carl langan may Mr. Speaker itu ngalwa sa pal bang kupuran kuyo bang kupurakan koros diaralap kawait memiyanan kamutan ko sinatuwad iya memalwat ka din kamanalar non-standing committee report sila bukusli sa kuno le banyari sa kuno pag malwat ang kamanata wan moni yu intuan kawait memiyasang option kabina ngapultan wasan kit
Sansal tatangkan memagit mon malwat ang kawit wat o apali ni malwat patuan sangkat kisang menen constitutional declaration of emergency memiyayar kuwi malwat kamelele me apol penwasan kito kak mogit nuwan karwaru karos the way the government is mangkat yang nan constitutional emergency declaration. Sansal marwat kamanatar ko sunat kay mabana paliwasan ki napiliang aki moni o wasa. Isus speaker tam batu bangku puratai long kamadang ko sunat wat malwat en ka kamanala wandala limanen maban patosang pan padet makamana-mana ng eruption kabna sala wanakit pan patosang pan padet makamana-mana ang kambahan ke tampayan way tala walakit pampatosang padet makamanaman tar mabanap apali magding so ba ang tagan lagikan tala lop pan nan moni makamanaman tar panapali tatag me PTA bang kamagalega juga kan kapil Pohnpei o tala lop isinan limakit mamaluwat kamanatar ang wasan ki nanti yang monuwat ninduan PTA apa napali niya kapat penamay Mr. Speaker wantala palop nan kit 411,000 na pan makit penkak sewase tatok ma me PTA apa pali kawasan ki ansore re lelaran wat kasik pen makamakit pen monuwat pan sewase PTA yang cetekan marana ne pulpen puinan contoh tangkan marana o pulpen sabkan rangkan makonangan mie patip contoh tangkan private sector chungalan ki masudran PTA ya anane yang sawas-wasan ki engkak mokit anira lam mai Mr. Speaker ikaw matanggo senad mapada bang kapuragan kalangan Chairman Carl pagkawewe Ong kamutang ko senad paap kersili issue the binary Pono LT1. Miyatra maasan na ben kamutang ko senad. Kamoy floor leader Rangan kami speaker ay tukal wao sa palang tutuwa ito. Speaker man patuwan ay mga sinama wo tukal wao tutuwa ito. Ibig ng kapingkiyan chairman yung moni para report mau na utan kung matang kusundat mo tayo kot lalanan maasan kan sa ukit. O utan ibil yaw may gilaw ulon ka manaman tang kusundat wa pero panaro bil panapali totok yo wasang kito me mono buko bil sansal me buko ko sampal ko marabil bang ya so me uyang boy yancho asam ni karabo kan koro sumen batongan yo komakitan tailang tucing timasan bo sabul man kita totok to kotyang nan koryaw kam saklang to Kariya man Yan sila mga magkamagatiyo miyaya talang tungti maasan na ben kamutang ko senad paap kisili sa issue la binary sa Pono LT1. Maros mautung kamagutuo maasan ni Pwuhng maasan ni so kamagit paita talang tungti maasan na ben kamutang ko senad paap kisili sa issue la binary sa Pono LT1. Pagi tayo bang kajianan karyaw kimsaklan watawat tayo bang lukuan ng ngil o ibang pona sa chief Senator Abram, Senator Abis, Senator Artui, Senator Carr, amen Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Irene, Amen. Senator La Torre, Senator Laben, You too. Senator Liganet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Miguel, Senator Ned, amen Senator Simon,
Senator Simram Mensigo. Kailangan insan sa layang way pagod na sa pamatay visus matok ke kamutan ko sa net pap kisilisa kisu la benyari sa kono LT1 usus isak tuwa way o sa tumawang kamutan ko sa net wat manwat tay kamanalar kamutan ko sa net pap kisilisa kisu la benyari sa kono LT1. Privilege my Mr. Speaker. Kamu Chairman Card. Kailangan my Mr. Speaker, itu ngarwa sa bal bangkuro mo yung bangkurakan koros. Pwede kita daw kasambal yung magdelap ka wali. Saya rata muni yung magin katorola ang tagan lagi ka. Pwede anan karwarukan magin parata ay monuwad magin tatak. Nan sa matay sessionen ni alam kaya kamanata resolution yung makayata sa matay budget ceiling. Ay men pagi maluwad dan kubur-kuburwasaw kaya kag replenish kaburela kala walinan mautan kin katoro la buena paliana nin dagan likita dan beliau santi na sama tay patet oni ya pan santi my Mr. Speaker ay robukat and uya jeden tatag me bangka magit so bang dagan likita melel kayu ang pengilap kasi na diyo mamalwat ka man natar product yu ban so kasi kaya to uyata siwal mapan peresang ilongkan ong kusan kan mapatum karyaw pilpengilap o mokil dispensary product bukat sansal product wanon kay pilwarela o ni karong nga panuyawi angka yang aki kembang rosen mau kembang kamarain o tianai o melel option ka bina kuran ka kawait product kan mawonon o say kapul merasa ang dami miya pengilabang mokil nan wen sa puafik tangachik nukuwaro o kabangamaran panimoni wada ban ko purburi yang nan sama tay patet angka tatok kwenta wonon Iuya kamagitmat my Mr. Speaker o ang kakasay ng appropriate committee. Kailangan my Mr. Speaker. Kailangan Chairman Kupurma masansal sang kami melel committee finance kabung Kupurma miya o moy-moyang chairman o committee ang kakan kaput introduce yung kamutan ko sa neton o panasay ng committee finance. Kailangan. May other point of privilege. Masyala ay pan po na sa floor leader. Kailangan ng kumpara speaker tunggal wow sa balang tutuwa. The speaker man sa karo kumpara niya tayo lang kakotyong nan kamal la pinansaw. Kaya man. Kamal. Nga. Kamal ito ko. Nansaw sa floor leader. Dahil kamaler, leblansaw.
Floor leader Lator. Kailangan ng promise speaker man sa karo kubur mau niya trail ng kakrop sa matay kalantar katiyan tan item ng pay sa kuno yan sa nirotoro. Chan salamao kamagit miyayer o pagi miya utpan kamagito. Dan patungan trail ng katiyan po ng pay sa kuno yay rotoro. Kamu floor leader. Kailangan ng promise speaker ay tuwal wal sa balan tutu at speaker man sa karo kubur mau niya mere kapeng po yaki wewa bananan matalan ng song kamal speaker man yata kamagit kailan karay-rayla sa pulmaterya kubur toro ruwat nabangka kan ititi ningalamat ni April sa kusu kailan ka kapatayang raan riyaw mabang sang lakap patola Ang salamao kamagit miyayer chan ka ray gila sa pulmaterya uya kubur toro ruwat ran riyaw pani titin nialam Koros mautung kamagito macam ni Pwuhng macam ni so kamagit paita ro sabun mata uyak purwat pan karero gila pilran riau pan titi nialam April Asia kisu miate retoror kamu senator pun kalau speaker ai tu wow kapat-kapat betul sabun sekarang wow media lalu orang kamu ai Lord Honorable Member kan Israel kan yang patang kail meeting kan Mr. Speaker nan irator wat email to antarte irayo main irat main aban bil sanjaleng detail koros main weather in tran riau the silu match kamalar kajaleta song to don elen wei bokon me mo bil uya gituran kopun nie Tatok lap kay mau yawi ton elen woi ele yang Israel kan me uya tatok kukat rana ne ben rengak lipuk tapalang atasang tip kan berengak itiang uya ben tatongan Mr. Speaker wasami yegis kasambal kinan uya ben tatok kukat mo imin isito padowan ma Sargumetai option tianai mi inspector kenyang PPyan toko kan. Ayunan kasambal bagi Israel kan membangun uya toko kan supplemental inspector kan panananen tian Israel perangkak trek uya bentatong kan ma Israel ban pileu backfield to uya bentatong kan membangun pileu kopralang Ellen Wei tokon ni momio me no dan mo na Israel bukta sango itawen kosonti kan meni I patron kamele ma uya bentotok te petrek ma ban chito uyawi ingan so karwaru aku telpen wasa don Ellen Wei tokon utan ban apro la sang mas I patron tagi don dei nui kanto Ibil puriamu iki bagi odilang tali kudrio wasa ka Israel muran wei roki tiang ye rai tungal tipso kan koto trang na lupon ti yo leban war ka ini air ni kailan are ma uya ban to tok bukat sudah pol dan ni momio ma compaction te songkan bang uya mau dai bang kasih me mo nagakpil muin tangalong ban pego kawala wasa kay o kalaw dala uya ban problem kay manihan I kajampal ke ba udan elen wo ipakol ime koto kay trail pa na wasa toto ana uya uita me pela nana uya uita bil tanane totok kajampal kan me ban patroti yang ni kailan nal kan and bilap to kalau tela problem ini pero iyan toton yatok for motion ma supplemental committee in public work katreng yanai perangka kawai tong trail ma niyan so na totok ka kumuyawi tama supplemental inspector ka kumuya o yamu tama ka ban uya berlengkak egis kamawila to na lantua I kamele nga wasa toto utan ramot sin
Pahrek inang waranganal ng kolonya ka. Uyalar leblegan teten pilikai. Eri iya data motion what kami matal PNI and kakawit kitay ong irakan so uya tanto tongan ni Israel kinuya kitipiyan ki Israel kan uya pok kesompal bukat nanan dan kakamawilan ay mat mo yung yaki bukin kalan Karyaman. Chancel ma kamu ke jiu mia ya romia karya benten kamu gitu korus mau tung kamu gitu masa ni yai Pwuhng masa ni cho masa ni be juga imen patungan saling katianan masa ni bo imen senator itu pun kamu kawit ma mia ya project totok jai kamanata mati tata alen wui pakon imen Wailan kawit ma ya wasa project kan wasakan makom syair jo yang project bukan isu kamanatar. Mr. Speaker, mohin Israel ko may quite proactive nangalat sa kanila na external funding. Hindi ko sabi na sinasaan ko tayo sa community patogay para babago video na Israel. Gangal na Israel open daw siya kayo naman siyawang kasi utatamat right result your problem agami ka sambal di ang suot ko feel na ban kangatang ito kang kangalapan dito iwan sa umur itong dyan may ial na tangatamat may palaw din sa mga container kan siting tangatamat pero ikasambal kayo Matiyan na yung kakawin ka noong yung totoo irayin lang titiyan yung totoo karena konsur na Israel kontaktal kan yung totoo itawan kesentuhan niya nagtata Israel kan naman buku-buku dalam keadaan itu orang titiyan kita kemauan na tanah ini angkat kuralan yawan na Kabralang, Mumium, Sepang Uya, Kapalan, Israel kan matang-matang. Ayun Kalangan yan lepi mo ako promian kalangan senator itu mietre mas kamu senator Simon. Speaker, kailangan ng comment ko sa pala ito man. Wow. Speaker, men, yang patrong, yung essential. May patrong ulan kailan nalaga. Ibig sudah patuan mamiya kaprasa uyang nan kung kusal ka. Metotoko apitay mamiya rail tuwal kopunot napitla patotoka isbaratan tuwang. Wagi aramas tuto pilkitang ray kami mentici ka kamkamara ko lang nanala parparaki ko. Ibig sudah kaksabi mo mampira ignorant up isto wagi kamera chansarap ko lang nanala. Hari Patrong ulan kailan almamia wasagis miyok ko dito ikapaisap ko dole polinso apat to sa trangen warawar ko yagi sa marawirata sa rampanata preso ta katangit to sa popper binang warawat trangen are speaker mainile ma ipatuan me mio machan pan som ta to kat yaw ap main nita ka melapala ta ke ilin na la paga po ispe bin wogi ma option luga man la pika paso ang tonwe ragut togo sipalay tungol wasa lus taulia kola trop kola pala pailong patona ipiso sa ipi pantang dame na lus kibon wasa min patpatio ari ako sombol na naipatuan matmatawa so ang togo rimbil ka kuwawayang kausanaka dame wiwiyawi umamia sabol man aramas kausan ko kabunot is aramas temenia abis mereka tu yang buat arain tubal di sebelah kabunot na kapal betul na wagi o sawot o ay kamilele resto wagi sudah kapal sa ita burabigin tipi tak dame para-paraki patulan ari bisa ko petak tuwo mo kasala yang resto sudah kapal sa ita rom rail ta doktor tawo ako sampal pa man ako sabi ka suto isment sign
paninay mo italat totok upstreamment side pwede government environment control wasa matotok kantang iman ang jangga essential makait dik siya poros bitagi Pohnpei may anda patang yo easement so biya siya biya paninay mo sila sa easement taon aprof katarla totok Arya irobukat ko sumbal kiyo imen pagi speaker maakak asang information ko ni kamdiya para bondo ay ambilkak essential to mamia sang wawabu biya ang kausanakan kita di Pohnpei men nang Pohnpei kailangan ko mo speaker Mas Simon Mao Vice Speaker. Kailangan speaker o tungan sa karunungaw sa tali. Speaker, iutan usung taulul. Lumusong na essential mga child. Kung itawagan PUC utan sa mga child po ko mo nana apple pen kaninay. Piyanayan yang patyang pagkito na ala. Kung kumpanyo na kawalar sa mga child alaga kumagmango ichiyo kalab na angki pukuan papali sa mga child alap pagkito kaya suwot ichiyo kilargak uyaral po kabal na kumpanyo at uyayang sa mga child alaga ilalawit lang dan kolonya dyan iwasan na tosagan cipta syarak wasamara usik pesangkan karya aksidentan yawi dari iman tahu cairan kepala mau cair nak koneng tetawa jen udah mas cairan kak apa kita sangat solusi kita mana pali wetenor laut sangkan ni sebut kamel lem cair hujan sabun man ke problem internet di telefon saya kak communicate lang sama cair penaikan mas itu tahu kesempal word engkak apel sangat apel ban mawang tali korus nak koneng Tatawan utmas jadi napalimas aptaulah. Ayitual tatan orang kalangan speaker. Senator Louis Mao Vice Speaker. Kalangan main speaker. Yang dia tinggal sekretariat wow kapat-kapat. Kacang sebelum momen kacau nindang. Kabupaten Malwa jadi tinggal sekretariat wow bangku promo. Nelel wow untuk Vice Speaker, floor leader, honorable members ko. Rail kan mepatiyang kita ng kalario PP yan ng kapesa. Imana sansal ay tungol itu tong irame sansal. Ay concern yo men kapacayang pwede ikan caman project kan magunuyawi o EPA kan kap patiyang pwede makalakal o sanamaon wasama project kan retak ipi mo kasama nila bonalo akan miya rail po ko. Dari iman kapacaya masuk koneng miayu tali mapan pacang tianai bu murun kocau laut mauyawi nan kolonia wasa karus pil ko tila pene tila cakai ko pacota nanal mechutan ini sana. Iman pacuan is mapan pukog buki kontraktor ko uyai rarai puko pene dia nan wasama auyawi ya tapan pevla kocau koto at tila nanalo mo ismaban buko ko kamokaleta nanalo ma yatan tianay maban ruwase pinoran pura amo iman patrowan yang mon palikan reba sawas peno makalakal bin donalen ni wasame patro tila pali COM melel mamia wasayo PUC pilwera tapo pil ranwat pilo wiya kusukusa yan obis kana rai pali remang pilkun cecek paceng tianai irawat man inanan wutung o imanan bilan so karwaru bila polta po etewala eu kapal murun ranu ijawan cukup may bilman pateng kalangan sila Kalangan Senator Louis Mao and po na Senator Mikel. Kalangan man speaker ay tunggal sakaran wow sapal tungalang kapeng ang kamakatan floor motion sang kambakapay Honorable Senator Pwuhng no makatin totok mamia ni kamtia bantaw lang mantama ka sambal boy kay kontrak yo mo tamatchen project ko tebel effect
kompanyo. At amin kamao, pagkitiyanay me, pagkokyan mo itata, uyapan totongkan me sa sayr alap, wasakan marulupok na ni pape, marapainer taya, totogon uyawi, akamtiyan kakawit kitiyanay na iwaral, porante tapin, pakpakita ako. Wasakoros marasayr Pwuhng soldier, tangway palikitimayang speaker, nugatiway, sang payes, patulat, ukatilang, pilapyo marapatuan lupor, out panar, arakan, nukatawa, tang pwagi, iralara Pwuhng soldier kau kooperatyang, sila patuan marakompak, rana na kompak, ni kukola po yan, entermor, tiyanay, engak tok, upay pa yan tokon nintuwa siya, anso me, paiban pilaw to para kola wali para yang toko inspect and bil tuwa sama panyar serata alap serata soldier ko arabang ko berarti anak-anak kompak pumaso abang wiwar-war murun mo tama sang Senator Simon sto sa pato katialata na war-war sang yang mo sudah pada masuk cup matab wasaka ya faktater melen ni ukatika mirai wedari ma kamti bang korong-korong ni anso matang yo o tiana yen tok o taipin an pakpakita ako nan kolonya wasaka miya wasa melop ranana taipin ata niya so matang po interesting yata mo niya kumpanya ba nale fiber optic ko, kita na up. Ito karumbala, magmukitin, ananin sabi stikan me utan niya. Ariyay tungal, sa karan pagpakang kamti, niyan so magkumalban, te mumutuot pa ni wang tiyanay, ang talan pangin. Rang kauti yung aral totok, paypayan toko, o tok mabueter, ola infrastructure, me uya war ayo project ko to tek o bilki ang kapal. Ay tungal sakaran kawit mo man speaker. Kalangan ng kamoy. Kalangan Senator Miguel, Mamawon, Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa bal bangko puro mo bangko puro kan iutung ko purangan koros niya. Imen padawan met. Dahil sili sa glimaw ko sa netyer tatang ko koros. Irekan koros me uya ren kabunat santi nang ko sa net. Executive ko ako. Tiyanay yung Attorney General. Nantay dahil silisag na mga bilkosan ito kalok-kalok na panguyaw. O eupen tatawag may 80 o tiyanay panguyaw po irana paliw. PUC bil so to exempt sang kalok-kalok na olang ko sa nagnaduwa damat. Wasa mawala pa ananin sansan ma PUC mabukaki at amara siya uya kita. Muna table pan katrob ki telagam. Ang telagam essential me utan product what suto ya product you me legislature yang fit. Ay kabunggi at ay kasambal ke baba mawang ponte. Apu menen essential ran. Me legislature sudah yang tulur pitata product what. Ima kareta kaiden membombe me uya tatak. Men leki kai men Pohnpei ka kuya tatak puka men karas ki ton tatakan PTA छोटे mako kamal ite sangan tatang ka mirai men leku puka tiu motion ma katela pela floor motion no floor motion but one time inspector sudah patyang ki product puka abun uya ran ku pura mie mesodo uya rai tungal tatak nan ko sunat de santier tama ka kuyaw isma ka apali kalokaban chote bolban ko sunat bukat po ichoto kilar tatagil committee nakin apali ran ka punot robor kuyaw ite imasakla ari kitail kaisam and niya imun tataw bukat utanan and kasaleta me tatag yu man kuyaw po sangwat and nuti Irakto ang sangan oversight kan matua temat taken report kita rumah bukan itu report. Ipada wanta mat Pwuhng
Chechen tatak ang jungal chairman mo o kamit mo ang PWDC tatak wat kay tiyan ay kay mabugak AG yang pateng o karorong mabang niya kay korosan kat kailangan may Mr. Speaker. Kailangan, Chairman Carl, ira kasyambal yung mesansya lo, kawait kan may din kasyambal. Wain dami man patrawan, na show ko na kamitin chayan ko niyang pateng, pwede olan ko sunet kan namiya, o niya right ban pil karong an kakan, parang nga palian public safety. Pwede olan alikan kakatreleta, accident po na o kakailaban ko sunet kan mesansya sang Senator Carl AG o TNI yan pa na o kakaila ka ko sunet kan pwede rail company mabubuyan ka kan nag-scout siya tara ito rima sular masa na ba iban ko na siya kamagat yung challenge rutung timasa na ba o kone ngay chayan ko niyang padre ngay emotion na Kailangan may Mr. Speaker induan ko no mesan salera no wow karakarak ipatian ko borakan no kamagad mga ruta lang ka kung di masan banira ka sa balwat Riman. ma kamagat yung mayor challenge rutung timasa na ba agtay katla mo o kamel mag kawait mamiya kamitin chayan ko padre so to me banu Karos mautung kamagut memiyayar tadan rutung tini kawait kan memiyayar na kamitin jayan ko bambajan kamitin public works or rob or report ko to momot what ira kasampal mesan salasan celebration karos mautung kamagut to ngasan iyay uwang ngasan iso kamagut paitar o join assignment what assign nga sa matay kamitin jayan ko o public works miyatay retoron kami Senator Mika pagpag dalan komal lebanan teban komal ma lebanan dai komal
tunggal sakar wow sa palang kakpat-patota bangku promo bangku puran ketika sambal wat speaker man sakar aku purmaun niya kailang kakrop sa matay kalantar o purong sa pal talampan item ng paisakyo yung standing committee report. Amen. Chansal magkamagat yung miyayer talin sa pal talampan sa matay standing committee report. Pwag yung miya utpan kamagutok sa ikat katir po ng paisak yung standing committee report ipan po na siya floor leader la to. Kailangan ng promise speaker ay tunggal wow sa palang tutuwa. Speaker man sakar aku purmaun niya o iman patuan niyo kumagot sa ilang kak-place standing committee report ng basilip kasilisa kisulab niyal riya sa kuno. Amen. Aros mo utong kamaguto masa ni masa ni show pag kamaguto pa ita iman patuan talent place standing committee report silip kasilisa kisu sebenarnya riya sa kuno pasok limatay standing committee report and ranwat. Kamu floor leader. Kailangan ng promise speaker tunggal wow sa palang tutuwa. Speaker man sangan mo sakara ko burmaon niya kailang kakan place yata kamagot place standing committee report ng pasilip kasilisa kwali laban na riya sa kuno. Amen. Karos mo utong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so pag kamaguto pa ita iman patuan talent place standing committee report silip kasilisa kwali laban na riya sa kuno pasok limatay standing committee report and ranwat. Makaros place report riyawat ay ban po na sa chief clerk. Standing committee reports number Silbuki, Silisa Kisula, and Yesekuno Mepet, floor motion relating to landslide in Kinakap Matelanim, Sang Salmi Committee on Public Works, Transportation and Communication. Dalam kakatian dan masa ng standing committee report Silbuki, Silisa Kisula, Banyari Yesekuno, ay ban po na sa chairman, Laben. Kailangan Mr. Speaker, muna iba niya pa ito, may PLPA sekarang. Kapin pang kuburan ko no. Ito na malwat sa kita yung patin sa Pwuhng wow, yun mo kung iyan titir. Mamotwat. Huwag ting ko mo yung maing speaker, huwag ti floor, huwag ti face, huwag ti floor, huwag ti yangay, muna ko sa nervous kan. Huwag ti rail kan, may patin tayo ng gallery. Huwag ti oras may pipiyan yung kabesera. Wow, kara-kara yang pada sa Pwuhng Committee KAPWERESOU tapi kailang yang nan maasan dan standing committee report na Silbuki Silisa Kisu Labiniar sa kuno. Amen. Dan sa mga kamagut mamiya karos mo utong kamaguto masa ni o masa ni so pag kamaguto po itak darang katiyan ang maasan nito. Umay ko po na sa mga chairman Laben. Kailangan may speaker. Standing committee what ng Silbuki Silisa Kisu Labiniar sa kuno may tanlong floor motion yung isang vice speaker Abraham ni-raise at 3 hour ng 24 special session on April 8 para yung raise at puno. Floor motion what tagtagi committee ang saya kata tatawag mawiyawi kinakap matalanim mapit landslide mudslide suwat committee dito lang ng karongrong malukang karongrong what TNI Administrator Mr. Daniel Isaac, Acting Commissioner Mr. Reynard Patilas o sa Ulma staff Mr. Nenis ng karongrong what testimony kasaleta sang TNI miya committee wa sa ina bugawat o tatawag committee song napali anso karwaro lan pe wiyawi o patawag pe an wiyawi tayo retaining wall when perela mot slide to sang kawait masang administrator visitation yung may rawiya kong site what total pa wow kung wasa may mot slide what wiyawi kasaleta may sito ka perang yin me patpatro wasa kisit
landslide what there was a year public safety and county chorus equipment the stores some low tauli tonis when their tongue was agiset with kamagita puel and mudslide wood. Administrator Rugby committee we haven't to talk what or estimating to talk what and would look at by request on momot what and so karwar when apali to talk what if I need what's that committee masakan may special rin sa wasi lahat. Kailangan Chairman Laben, kamuy Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Itong alwa sa pal bang kupuro mo yo bang kupurakan koros. Men pati kawid mo misang itong al Chairman mo. Chairman Committee PWTC. Kabang kita tawag kawid malwat. O niyan sa order beri kawid way bakon. Ang wala mamiyo kabar mamiya. Tatangkan magmagadak sa gadi. Simen padawanta dirawat puan biljete ban kupurakan. Me ang kailangan puelwat niya uyawi. Niya kausan niyo me padapo nanganan. Aray tunga liyong palpesan. Kosonet pil kosonet itu uya penapali tangan kapal so kasih pebetua temat. Melel title A6 chapter A6 section obukar yau kosonet di moniu ma keadaan ki arms fund. Me government kak sewase ki men Pohnpei me aray tunga nim ban okila. Kapal me sudah kasih pemelel mereka pada one natural disaster rering sap ang kilan puel sini yang laut sang cekan nakaitan na ramas na uyata. Mr. Speaker kasambal ko tatawad po maban mo kita pilih aki ya rapol penene wo maray tungal lim ola po yang kilan puel wat. Mr. Speaker iye wanso me ikamelele na government bankin kasabal kalangan in penene magin mo itata saporail into an easement elen way bakon the chugan lial the ananin government and santi aiso me penene leyang sangan kapal me tuwa temat government sabulman kaya so mo Nuyaray kasapal kalangan ng sangon penini metuwa temat. Muita ta saboray. Walen chang dale chugan lialen patto. Puan kak mawang men Pohnpei koros. Sansal me apalwat suti yang patunan report abu kamele metatawagin kami di bandel wasao. Mr. Speaker, irawat wagi patoyer Legislature, Patoyer Bank Pura Child. Ipil kabang ke committee ya may tala po executive and kaway ito tatawag. Abni ya Patoyer Bank Pura Child. And dete yat makaway ito pandal ito po ito tatawag karwaro yumat. Ari kabang ke yung chairman mo ay patawan nuwan madang koros. Wagi cakap nan session answer what. Tataw bukat pangkin pandala ni answer magtay sa dekat nan session. Sansal magtay karela sa matay session ang lel mialam. Rin kak tede yang executive. Rin kak kamatang ato tataw what. Nuwan matang koros. Mr. Speaker, ang moni me katorolan into one kosonet mamiya. Ebil kosonet nan kosonet do. Niya bilit itiyata magkabinal ban pukok.
patuan nan kira-kira silu me kabina ban pukoki o kabina bankin kaptulungan report legislature o kabina bankin ruwasya nintuan uya pukon kampan kakelaka ko Senate Division in Police and Security kamangin padola uya roprop ang wala me penene yuson Orang kakawin itu I kedirak tang ropo ban pato yang kabina o kabina mai tata moni yang kak mukit ipada wanda med pu ende de yang wei bakon me apple pensangan kapal wot niya nan ko sanet ari ni aso merapan leleng sang kapal wot aran muangi yawasara panen lai Natau pukat egis coto melele tong pang kupuratain. O tekin kawai dan mukit je payak o aramas kin meliela. Ipada one time en Pohnpei table kopol ki kecail. Malaula me pan puru-puru ki office. Arai pegi arai cungalanan kan te sabun marailanan kan pegi sangun kapal me tua temat. Takai pan muen kak pura office pak riau murun mo pechar giya rora panti na paliata ika sabal kay takin lel wasao kung kita tahu pukat esantier nang kosanet apple pe meso takin uyawi dari en bilwiya supplement committee kangong ang kabina o kaligan me yang pukoki apple pen kosanet wat renkin piti-piti yang apaliata nan pukat kung nan report paduan masih depan apel matang ada pan wala angin puela bangka ke elayang alo close pil tua je 10% penini mabil sudah pan apel matang apel pan wala laut sang dalam miran ipaduan ta ira bukan mai Mr. Speaker committee nintuan alal tan report word ande kaunsak tatakan committee tatakan word liya panalal ta and we are the talking committee. We report mau choto malwat kan kamanata. Kawait mau choto kan mian report. Niya so me executive sa kan napali ay kecain marmas kan protong. Imen karasa-ras ke mone magcay kamanata bukan kakapali right semua kan mana na pagkadar me insurance sa kan point kampiyo. Kala lop kaya kamanata report mau toto miya men Pohnpei toto purpurakin kecil kosa network kuwi esotapon ari kapal pukat mai Mr. Speaker and we are sama dali ran kubu-kubura kuwi essential miya contoh takin executive me soto we are right tungal puko ang ruwasin kosa net me manaman kuwi apal pen men Pohnpei Kalangan may Mr. Speaker bagi itungalan kaya sumawo itungal sakar mesek ang itungal chairman mawo committee bagi patro kaki isang nang report mawot kalangan Chairman Carl mawo ran po ni Senator Irons kalangan Speaker patron kesa pali itungal sakaran wow Nelil Wangkin Komi Vice Floor Honorable Senators kan Kapag matay staff kan o koros magating PP yan sa pumarayin min kay kan Speaker ikabengki kawait mau mesensal sang Chairman in Finance o yeyi mo koneng and moin konengan wiyawi kami men wiyan sukses men patrowan pata itungal Chairman o nintuan report mesensal sabulmen cabinet task force Pahrek wasaksit umie arai chungol kawit ki merasa yang resotokak patrowan sang puelkan me patpatro nalo an sibot koraban kama kitete aban popiti to sang wasawo karyau rabil patrowan me ya re sotokama kita sang pueki enikis tore mogomogitin traffic ate raren vibration abe tenon kelai
o rebelewanger public safety buan kak quality sto sakan me ban mukmukit pon al portrait me sang chen aisak patrot rebel patrol me mira rachmol planning to talk ro kauna pataro ansu keren raban option ke bana ban me patrol lang legislature ini men kapatayang sakaratan HML chairman mau kabrayang kawitin chairman in finance so awya kawit mau yu okanyang medal committee bil kupureme to talk what ete itichen report allow tan kaung sakla to talk what ay men pat yang sakaratakan men speaker kalangan magpupuren po na sama Vice Speaker Abraham Mkulogoljuk kalangan speaker imen kasabali jungal siguro ng speaker pong puro iba nilma jungal lang siya Edmond na kumulak kapatong kamu Senator Edmond Mawa itu macam tahun ini speaker baik lo penonton Boston koi rekan toras ni kata yang kailan ialah melamu speaker ini ni kapung tu boleh ni tanah dulu kan yang kita chairman finance macam ni tempat patuan metrip masyarakat na ola o apel pe anak wiyawi pwede ipatuan ng 10 legislature sa mugdat wiyawi niya kaya ngiti yung na puputiyang Tony kalau kay winner hari ibil silong pagpagpatan niyawi dana wiyawi pil kamagitin katakot pil mamanspuro tato pilipi ngali la kasampal ko imo kaya ngiti ko puputiyang Tony mo kawala imo kumiyan na pil na tik sangnan imo ay may kapag diyang pwede lukod lang so tama chairman ng finance nasa nita na yung pinagkakot ang anak pilaw ang kinansiyang apwelta yaraman akin pamumutate pilaw kakuti pwede dalatomet kami pilawi report pa na pilaw yawutaan na pilato site may ako pilaw yaw yung panuniya di omabit report na ay may pati ang chairman campaign public works and milaw o pintulan sa ang rawo kapatayan rawo sa ang pilaw kaya kata yawasa reporting mo kendaliya kung kaya nga pwede kalangan Senator Edmond kalangan speaker ay yung kaprayan ay tumul wow mom Mr. Speaker mo'y tapos kita misan mo tayo mo inito wacha may ikis mo yung concern ki yung nan essential nan report with mo yung one tutuin store siya kan the vehicle kan bangka kan tamo siya o one ansho me kay bana uyawi when ka kan uyawi kan mo yung tayo mangi me 10 tons niyo wasan roko takayu kaliola sa masaw ika melebeleben kamtrangkan magan tanga wasaw pero nangin nearly 10 tons patreng out of it niya bil gas station niyo bil palasang trong so wasaw bil tangala usik kaslin liban huya kapal school bus ka ibil petrol ngamelem melabalaga mo ibil near bilbonang 10 nearly about 10 tons pero buka uya kapal kay Pwuhng uya ban mokmokidin kay di sarama sa pitso kami ipatawan kasambal ki pawit me task force set uya ay kasaleta may rail ito mo itang force up ma aramas pan kadro tao wasaw
tawai matalani masame wala wat uya ite sanyo makota patroan yau mudslide ite ito kasaleta songon sto sa kay masito ko naman songos amoy na ka sampal wa mayay melaliu sto sa bukat sa bang ya kabal o Israel men ay ito ka melal mamiya policeman ba patpatumurane upon wangak kawuti sto amoy sign na ananen niyan ananen sansal clearly ong kosondi kay mamiya to na lang suot ko dahil Kadkadaur to sa laut kau irai tangala sudah sanyo me kita me pakar ki yang rai me sudah mo yo tangko laut sang tang ya iba to anda do po sang tan ni na observation o ai tang du ikan to ai kilang te sai no sudah beliau songan me ite me caution tra ma sen na ni ang tisu yawi so ngai na sambaleng Israel ko me task force what rangak make sure me so one size in piagal janta narama silban to ka silpain kan to ima mai rana na utan wo wala wata kaligan to sa pukat weight limit to ma utan ye ya ka so kalangan magbroin po na sumasunod si Simon alam ng kamay na speaker ko sa balay tunol sa Pwuhng ang kupura mo yung ang kupura akan ko speaker iro ka sampal me nasan pro patunan report ay kisin iro man ele react facilities me man patuan tapos ka patuan sensal na report iro kayo speaker iro me sensal sangren German ne tanot task force kawewe me yo question de yo bam o katotok pagpansin ori iko sampal ki gusto patuan ta timeline yat me kay pangkasik tatawag pa na itong train o totok sampal yo mo karta katen kotyong nan slow motion yo makarwaro iro koryo Ibaduan kami le speaker me motion kedua kita assign kami for the first hand information and then letong kita. Itu kalau kau nan reported, imen kalau apa committee site visit, lella wasa puran kapoto malwat dame committee witness namia. Irak kasilu speaker ibaduan me local government kan pilkak we are paying right pak toro. Rakak pagpagla FSM pagpagla wasadi ka ng kaksawa sa Israel pwede nan aral tumal jurisdiction na atakte o epilbuya interest matalanim wasak suyan matang maula pusto sa deputak si to kiti tangala pan matalanim ari imen kalalabag makamiti bil tuwalan ki sabul man kay sa burangkak tuwang local government matalanim po dira da sa Israel yaman arain apa-apa li kapal wudnan sa maray way o iya question din polis kan ong kakela ka iro ka met berkasalita met task force ka mo met chotas to sa toto pantang wasamo isme kang kakela ka sa iro to mo ka ar ikamelen met local government berang kayo appropriate berang post arain tungal public peace officer ka berang apali kapoy-poy tang question din sa bulmong kabla task force kasalit iya kakto kada speaker ini ko sampal ki masan pan rawat uyalar apa anapan sa pamatel tatok kita ilan komite kita kotian report infinita report kapitalong o kita sa pulman kita ari pil mau ya imen paki ang tatawat nakis workshop chairman of finance masalita iro ko sampal yung kapan fund yung arms fund ay so ki sa malar ipil site tataw ko pwede panay na yung mawala kaliputo yun tanapan na nanet declare emergency kung kaktatawang dito yeah declaration emergency yung kila amimiya batalanim pechoto
Ar irabukat may kami limag committee panananan agis kapisit agisan tami sansan. Arya ikapin kita dog committee iwaw lagi. Chairman speaker itali kami lim irawat kay nanan apari agis waksang tami sansan mo katutan. Wala naman kami speaker. Kailangan may kupuruin po na siya Vice Speaker Abram. Kailangan speaker regional siguro nga sa palpan puro yung honorable members. Speaker man kayo katunggiyang kawaikan koros niya pagkitar siyang amanaman member na kasalitar puraray long ira kasyambal na Chelsea. So pa yan si Wood. Yung juga katong kar kurang may karyaw man katunggiyang kami di uyapan katok na apalagi rawat. Enon matang sa pagdubang project. Igak kami lalame. Tapos wood, icara orang kawit project sang matkola. Nagmatawan kami ti ni sandinan tapos wood. Ongi icara ki. Ije isu di icara ki tataw nagsakiti po di aray. Non malilay nan tataw wood. Ibari icara ki kami sa kawit kan Patunan report. Itu kami men kebetulan speaker kawaikan dan nyayer nyajelban kami lem nyajelban utan napali report wood nyajelban napali ay men pergi kapi report wood enggak sekretariang kebenar kawait mepit monian matang-matang cai bulcailan betar napali tetawut eu kapi enggak sekretariang Israel menel polis kan, jangan setua sawat me patpatun itu orang jenis isyak ngai sediang pajuan jangan setua setayu. Israel me pajuan Israel me bangkak kakelaga dia pen kawitan men pajuan report. Men bagada speaker imen segera kuragan otobik jailan kak bujang itu masih pen report sapulman kita jail ketiangan kawitan me ni ayer. Ariamen. Machulaan maasin ben report asansan me Senator the Vice Speaker kamagatiuk Thailand jungtiar maasin ben ira me ka sombal giyo asansan melal school pass kan ini ni kabar ira ka sombal asansan Point of information, Mr. Speaker, mon bangkat yang na kamu Senator kan itu kan ini yang semua nintuan point of information pergi salah lepak kasal demi orang asukan memang semantatok nan inting dang ko seneto essential makapur sudah nana declaration of emergency pemoniwo kacoror lah kapinan kak tatong kiyang kapal maramas men panson pergi ya natural disaster mesote lel when can require emergency declaration. Ikara ben moni ya katorol la. Apa so me declaration in natural disaster ban we yaw nin tuwan tuwasin pasan ng kusanet. Amo yo sa toro bo kapina kaketa tang moni so delivery. When kak respond ang kapal mapagata. Ang arms fund moni ya katorol la. When kapali kapal me sudah laut uya kapal me sudah kasih pesang ni natural disaster lapaknya uya karena sebe winet again limited orang aja winet kapal in angkilan puel me uya matelanim abilikan limited orang aja ari jangan isolated natural disaster ko ima kaibuti arms fund and kak tatok niya so mesote declaration of emergency monio katoror la wuksang kapal laut me pan require emergency declaration ama miya kawait wo miya makara yang apal monio ten tatok ay kamal magtail sabon manki ukon kaina na lago sa nadut po endem ya bi kasal rob kanini ban uya nga bansasan nan standing kami report makai budu ko sa report me uya da po na pali kapal tigitig magan parata
o kin irai yang aja ewo penene de ewo kosan ni eso de ban ya uya kapalium lipo mi Pohnpei pon ai irawat men ki point of information po ada mi be kasal eren kabna ban particular national emergency ai aso mamoni rakta to awuksan kalangan may Mr. Speaker Kalangan Chairman, information kasambal masansal sang kami. Moni arm sponsor na emergency declaration and kabinan issue but moni one kakto. When dami men patrowan by speaker patrowan niya ban kamanata report what kapin report what and kak pagatarlang wasaki. Erimen patrowan te may kamela na may report what kunangan patrolang kabina TNI Task Force Public Safety o Melel Department of Education orang kak trek Melel school bus kan may kasambal ki pusabul matay sirikan teban sey-seylak pro school bus kan ol tiar-tiapal o mawasa banang school bus ban sering school tabi kakatabi siya po nga eri imen patrawan dati iro Papai speaker ban uya kamagito an kakan uya oto kaya kepalikan may patrawan daan paros mautung talang retingti standing kami terobot silub kusilisa kisu laban yari siya kuno masa ni ay uang masa ni siya kamagit paita paros mautung talang sabulman kita standing kami terobot silub kusilisa kisu laban yari siya kuno masa ni ay uang masa ni siya kamagit paita rok tayo sabulman kita report what itu wana tayo alata kamagit pa speaker Kalangan privilege speaker from Kupura. Siang ni project misalnya jel sabutman kita report dan tengah report silubu satu isu lebih nyari sekono. Aiman nyata kamu gitu ke kapin report tu jangan kak yang palikan yang cuma namu nasa nyata kepena TNI public safety education o wasakan misalnya yang cuma namu nasa nyata yari privilege motion. Sansala mga kamagit yung mayor makapin report what report silub kusilisa kisula banyari isa kunawan pagkatarian wasakan koros magtry katan masa niya tal koros mautung kamagito masa ni uwa masa ni show kamagit paita kapin report what speaker pan ulian try diyo katarian palikan nituan kaway din momot what may ito report Standing with the report number 3 Lisa Kwalu line is economic pet PSL member communication number P2 line is economic sang medium team finance National Ban Bonus Supplementary Chairman and Moniz Senator Carl kalangan may Mr. Speaker moni ban leo pata sa mukamatin moni akong kuburin kakesabali sa karangwa bang puromiyo bang kurangan koros nuwawo karakarak pada sa mukamatin moni yo kamagad malwat dan ang kakuya kubulkistan ng kami terubot silubugis sa kwalo laban yari sa kuno Chairman. Diyan sila mga kamagad mamiya koros mautung kamagad masa ni Pwuhng masa ni show pag kamagad paitak labang katyanan masa ni miya masa ni Chairman kalangan may Mr. Speaker ito nga wasapal bang puromiyo bang kurangan koros standing kami terubot silubugis sa kwalo laban yari sa kuno apali kawai din moni yu me pato sang director in administration and malong kubong ililan wen Pohnpei din duwan kawai din song kubong labalap me kawai maluwat and kak may datan din duwan tatawagan committee wen moni yu me santiyang nanaray tungal budget marakasik maban yang uyak sian muni kan maban sudah tetagla aban laps ni mundian monwot karisang nan monu bukau awan jala riyakit kak katorolaw malwot dan kak may tata podan kak kapaligi overtime merakasik pan miyong tatag kasambal yu renanan jiangan poita nan appointment filing system and madang ko pungililan wen Pohnpei Mr. Speaker
Kaitan pak chocho sangan tatawat kendala dong maluwat. Apalal nan anso masangan kamugitin mo nuwat kan uyawin. Be pwede big mo na kamanamantar amalwat yang kagak authorize mo nuwan tatok nintuan ya kamana-mana yang malung ko pengadilan wen Pohnpei. Na wewe kisoto kamu tangko sened pan patyang tatakot. Apan wiade tatakin committee ong malwat o mamalwat kamanata apan sapatang malung ko pengadilan wen Pohnpei. And kak tatang kumonwat niya santi abel ban sa matal kampan moni. Dan karong-karong essential irailkan may pati ang committee o utsong tatagwat yay tarag-tarang kampan moni o sa matal pati officer na pati ang tarag-tar haris o kawit maluwat o ang tatag kasampaluwat. Mr. Speaker, committee sudah cungalan ki sabun man ke pika salon tatagwat o nuwaw karag pagkumaluwat dan kak sabun man kita report word to nintuan maluwat eban sabun man kita report word amon word kagak magid nintuan pagpag mamiya kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman, pagkawawan sanding up the report silip kusili sa kwalu laban niya sa puno. Biyata masan ito, kami Vice Speaker. Kalangan Speaker sungan siguro nuwaw sa par. Speaker men kayo kapanggiang Chairman pwede kapresen na essential ang report na supay maluwat lakwat. Bagi sa namang report was ng Mr. Speaker even wala ka maguto pero kailan ka kasi masin do sa pagman dito. Kalangan men pagitalo kailang kombal sinda pinasyo. Dahil kombal rin na pinasyo. Pwede kamagat yung mayor talang rusing timasa ng standing up to report sili sa kwalo laban niya sa puno karos na utong kamagat masa ni Pwuhng masa ni so kamagat kwaitar karos na utong standing up to report sili sa silip ko sili sa kwalo laban niya sa puno talang sa bulman kita karos na utong masa ni Pwuhng masa ni so kamagat kwaitar talang sa bulman kita standing up to report. What a privilege my Mr. Speaker. Chairman Court. Kalangan may Mr. Speaker itu ngal wasabal bangko pura mo yo bangko pura karos. Pwede kamanamandan report word o wiya pentato kasampal may report word panitan. At kapi yang kak patulang sungkubong labalap tarag-tarang kampan moni o pati officer. Kumagit pan moni word into a report and kak mugit. Kalangan may Mr. Speaker. Chansal makamagat yung mo o miya utuka karos na utong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagat paita ro speaker pa ulian to momotwot o patara ang balikan ma chairman and moni masa niya pa miya to report pan standing committee masularay pan po na si floor leader. Okay, kalangan ng speaker ay tungalwaw sa palang kakpatpatuta bang prong katuot. Speaker man sakara ko purmaon niya. Men sakara ko purmaon tayo lang kakairala sa palmitalyo ko pur kasampar nilan wat upurong sa paling nan malwat lakap lakin sa. Riyaman. Chansal ang mga kamagat yung mayor tayo din kumbalti o sa paling na lakap. Floor kom kupureya mo na iban po na siya mga chairman kan miya pakair sa honorable senator kan miya pakair. Kamu chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker itu ngal wasabal bangko pura mo yo bangko pura kan. Nong committee mo ni yo kupurakan karos. Miya sa matay karonong lakap tuaw ni Mason. Kalangan. Salam mga pakair sa chairman Carl sa bumumal parong tuaw lakap. O kagong uyaw member kan karos and patyan chairman. Miya pakair sa chairman Chikan. Masular ay paan po na siya kamagut mamiye
Iben pleo to katamantian chief report riau siluk pisilisa kisu o siluk pisilisa kwalu le benyar ye sa kono kala jan katar ranwat to bantu ko. Karos mautung dahil pemalisan anu ya kupuro sa bal penel lakap pulau kaisyak macam ni Pwuhng macam ni so kapag baitar kaiban pemalisan anu ya kupuro kalangan Honorable Senator kan Karos.